Stojanović pokušava proći kroz tu zgusnutu sredinu žutih, ali zaustavlja sve sa nogom. Evo sada Mbapua. Još jednom brzi prolazak Mbabu i lopta dolazi iz boka sa strane i Dinamo pada već u drugoj minuti. Kevin Mbabu zabija za 1:0. Brza munjevita akcija domaćina, izuzetno moćno. Pogledajte, od njega je počela ta akcija, onda kratka kombinacija, tamo se na boke otvarao jedan njegov suigrač, međutim ovdje vrlo lijepa reakcija. Fasnacht tamo sasvim odgođeno na bočnu stranu i savršeno servirano za Kevina Mbapua koji je ispratio tu akciju do kraja i Zagorac tu jednostavno ništa nije mogao napraviti. 23-godišnja Teofil odbio loptu, evo prostora, Hajrović iz drugoga plana, Oršić nema zaleđa, Oršić dugo čeka i zabija! 1:1, 40. minuta, Mislav Oršić zabija i vraća Dinamo definitivno u igru. Skočila je cijela Dinamova klupa, briljantna reakcija, rekao bih, Teofila ovdje koji je odnio tu loptu. Pogledajmo najprije ovu situaciju u kojoj je Olmo uspio nekako nadvudriti Sulejmanija, a onda Teofil za Hajrovića koji ima oči, što se kaže, u pravi trenutak gura u priliku Oršića jer se Gavranović vraćao iz zaleđa i Dinamo je odigrao briljantnu kontru za 1:1 u 40. minuti. Oršićev drugi pogodak u Evropi ove sezone i fantastična potvrda jedne silno dobre investicije.